Zahvalit ću se svima na prisustvu. Ono što je veoma važno, a u vezi je sa ovim projektom, to je da mi smo jedna spona između ne samo inostranih umetnika u kontekstu drugih nacija, dakle mi mislimo i okupljamo i naše umetnike koji su se odmetnuli u inostranstvo ili nakon školovanja ili u potrazi za inspiracijom ili profesionalnim usavršavanjem. Dakle, pozivamo ih stalno i svake godine da nam se pridruže i da zajedno sa nama dele ono što su u inostranstvu spoznali, stvorili. Pa eto tako, na primer, poput nas imamo gosta Milana Đurića iz Budimpešte, koji je vlasnik galerije u centru Budimpešte zvana Krug. On isto tako kao i mi okuplja naše Srbe iz Mađarske, ali i iz Matice kod sebe, tako da eto mi se nadamo da će ove godine izložba biti ovde, a sledeće možda će se preseliti i u neku državu van Srbije. Hvala i dobrodošli.